Marta Savić i Mile Kitić, jedan od najbogatijih parova na domaćoj estradi, nedavno su uselili u svoju novu velelepnu vilu na Avali. Pored toga, organizovali su i gala žurku povodom rođendana ćerke Jelene i useljenja. Ovaj poznati par odlučio je da napusti grad i svoju kuću na Lekinom brdu koja vredi oko 500.000 evra i preseli se na Avalu. Tamo su prvo kupili ogroman plac, a zatim izgradili impozantnu vilu koja ih je, kako se priča, koštala oko 1.000.000 evra. Grubi radovi na ovoj luksuznoj kući koštali su oko 300.000 evra. Vila je smeštena u ušuškanom delu placa, sakrivena drvoredom i zidanom ogradom, što im omogućava potpunu privatnost. Kuća ima moderan dizajn, prostire se na više nivoa i podsjeća na hacijendu, što je verovatno uticalo i Marta, koja je neko vreme provela u Dominikanskoj republici. Par, inače, ima i dupleks u ovom egzotičnom kraju sveta. U dvorištu vile, koje je zasađeno engleskom travom, nalazi se bazen, a s terase se pruža spektakularan pogled na ceo Beograd. Marta je bila glavni dizajner i sve je urađeno prema posljednjim modnim trendovima. Svaki detalj je pažljivo biran i ukupan izgled je moderan s visokokvalitetnim materijalima. Dvorište je ukrašeno mediteranskim biljem poput palmi i pomorandži, što dodatno doprinosi opuštenom i luksuznom ambijentu. Proslavi useljenja i rođendana prisustvovali su prijatelji njihove ćerke Jelene, ali i saradnici Mileta Kitića i Marte Savić. U dvorištu je postavljen dugi sto s bogatim menijem, a svi su uživali u odličnoj atmosferi i prelepom okruženju. Na društvenim mrežama mogli smo vidjeti objave koje pokazuju kako su svi prisutni uživali u slavlju i luksuznoj vili. Pored vile na Avali, Marta i Mile posjeduju i kuću na Lekinom brdu, kao i luksuznu nekretninu u Dominikanskoj republici. Mile Kitić je ranije izjavio da je kupio kuću u Dominikani pre 4 godine i da svake godine provodi 2 do 3 meseca tamo, kako bi se opustio i sačuvao svoje zdravlje i izgled. Mile je također rekao da je umoran od gradske gužve i da je preselio na Avalu kako bi se distancirao od urbanog života, a sada, kada je završio svoju novu kuću, planira da se potpuno preseli tamo tokom leta.